dukomeje gukunda uburyo mukunda ibiganiro byacu. Ibi ni ibitwaro bitunzwe n'igihugu cya Tanzania. Ibi ni bimwe mu bitwaro bigezweho, ibitwaro bya gisirikare bitunzwe n'igisirikare cya Tanzania. Ibi bitwaro kandi ni bimwe mu bitwaro bagiye bagura mu bihugu bigiye bitandukanye, dore yuko igihugu cya Tanzania gikomeje kugura bimwe mu bitwaro guturuka mu gihugu cy'Uburusiya, ndetse kandi isoko rya gisirikare rya Tanzania rikomeje guhanga amaso yabo mu gihugu cy'Ubuhinde, dore yuko bimwe mu bitwaro bitunzwe n'igihugu cya Tanzania 75% ibi bitwaro bikomeje guturuka mu gihugu cy'Ubuhinde. Igihugu cya Tanzania gikomeje kuba kimwe mu gihugu gitinyitse cyane ku mugabane wa Afurika, ndetse kandi no kugira igisirikare gikomeye bitewe n'ibi bitwaro bidasanzwe, ibitwaro bigezweho bitunzwe n'igisirikare cya Tanzania. Ibi bitwaro kandi bitunzwe n'igihugu cya Tanzania ni bimwe mu bitwaro bigiye bitandukanye, ndetse kandi igihugu cya Tanzania kikaza ku mwanya wa gatatu hano ku mugabane wa Afurika, kuba ari cyo gihugu gitunze zimwe muri misile zigezweho, ni misile zambukiranya imipaka. Igihugu cya Tanzania kikaba gitunze ibi bitwaro biteye ubwoba byambukiranya imipaka, ndetse kandi ibi ngibi bigaha ubudahangarwa budasanzwe igihugu cya Tanzania, bikanashimangira ubukaka ndetse n'ubushongore bufitwe n'igihugu cya Tanzania. Igihugu cya Tanzania gikomeza gushora amafaranga menshi buri mwaka mu bijyanye no kubaka urwego rwa gisirikare, ariko by'umwihariko ibijyanye no kugura bimwe mu bitwaro bigezweho, ibitwaro bya gisirikare, ibitwaro bigezweho. Ibi bitwaro kandi bidasanzwe bitunzwe n'igihugu cya Tanzania ni bimwe mu bitwaro bigiye bitandukanye, gusa mukaba mugiye gusobanukirwa ku bijyanye n'ubushobozi ndetse n'ubukaka bufitwe n'ibi bitwaro bigezweho bya gisirikare. Gusa muraza kunyemera tuza kwitsa kuri zimwe muri misile zigezweho zitunzwe n'igihugu cya Tanzania. Ibi bitwaro kandi byambukiranya imipaka bizwi nka long porte. Izi misile zigezweho zitungwa na bimwe mu bihugu bikomeye cyane by'Uburayi, ni bimwe mu bitwaro bituma igihugu cya Tanzania gifatwa nka kimwe mu gihugu gikomeye cyane hano ku mugabane wa Afurika, ariko by'umwihariko ku bijyanye no kubaka igisirikare cyabo. Ndetse kandi ibi ngibi bishimangira yuko nta gihugu na kimwe gishobora gushotora igihugu cya Tanzania bitewe n'ibi bitwaro byambukiranya imipaka bitunzwe n'igisirikare cya Tanzania. Ikindi kandi ugomba kumenya nuko igihugu cya Tanzania kiza ku mwanya wa mbere hano ku mugabane wa Afurika, akuba gitunze bimwe mu bitwaro by'ubwirinzi. Ibi bitwaro by'ubwirinzi nabyo bitunzwe n'igihugu cya Tanzania. Igihugu cya Tanzania cyagiye kibigura mu bihugu bigiye bitandukanye, gusa kandi ibi bitwaro by'ubwirinzi ibyinshi byaguzwe mu gihugu cy'Ubuhinde. Ibi bigashimangira ibijyanye nuko igihugu cya Tanzania gifite igisirikare gikomeye cyane, kubera ibi bitwaro bigiye bitandukanye, ibitwaro bya gisirikare bitunzwe n'igihugu cya Tanzania. Ibi bitwaro bitunzwe n'igihugu cya Tanzania nibyo tugiye kugarukaho kugira ngo murusheho kumenya ndetse no gusobanukirwa ibi bitwaro bitunzwe n'igihugu cya Tanzania. Amakuru avuga yuko impamvu ibihugu by'Uburayi bikunda kwikoma igihugu cya Tanzania ni ibijyanye n'ibi bitwaro byambukiranya imipaka igihugu cya Tanzania gitunze, ndetse kandi abaperezida b'igihugu cya Tanzania impamvu bakunda kureba nayo ngo na biriya bihugu ni ibijyanye n'ubu bushobozi ndetse n'ubukaka bijyanye no kubaka igisirikare cyabo, ndetse kandi igitera inkeke ku buryo bukomeye cyane ni ibijyanye n'ibi bimisile bitunzwe n'ibihugu bikomeye cyane i Burayi igihugu cya Tanzania gikomeje kwibikaho. Ugiye gusobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye bijyanye n'ibi bitwaro bitunzwe n'igihugu cya Tanzania. Ibi bitwaro kandi bitunzwe n'igihugu cya Tanzania, igihugu cya Tanzania nikigira ubwoba bwo kwerekana izi ntwaro zabo, bimwe mu byo ibihugu byo muri Afurika bitinya cyane, ndetse kandi ibihugu byinshi bya Afurika bitinya kwerekana bimwe mu bitwaro byabo. Ariko ibyo ngibyo igihugu cya Tanzania ntabwo kibikozwa, kubera ko igihugu cya Tanzania cyerekana ibi bitwaro byacyo, kikerekana bimwe mu bitwaro biteye ubwoba, bimwe mu bishimangira yuko igihugu cya Tanzania kiba kiri gutanga ubutumwa bukomeye cyane kuwahirahira ashaka kukigabaho ibitero. Ikindi kandi ibihugu by'Uburayi ngo bikunda kwangira bikomeye cyane igihugu cya Tanzania ibijyanye n'ibi bitwaro bitunzwe n'igisirikare cya Tanzania, dore yuko ibi bitwaro igihugu cya Tanzania gikunda kwerekana ari bimwe mu bitwaro bigezweho bikunda kwerekanwa na bimwe mu bihugu by'Uburayi, byerekana ubukaka ndetse n'ubushongore bufitwe n'ibisirikare byabo. Gusa igihugu cya Tanzania nacyo ntigitinya kwerekana ibi bitwaro byacyo. Ibi ngibi bigashimangira yuko igihugu cya Tanzania gikomeza gushora akayabo k'amafaranga menshi cyane
cyane mu bijyanye no kugura ibi bitwaro byose. Igihugu cya Tanzania gikomeje guterera akajisho kabo mu gihugu cy'Ubuhinde, aho bakomeje kwibikaho bimwe mu bitwaro bigezweho, ibitwaro bya gisirikare bikorwa n'inganda zigiye zitandukanye mu gihugu cy'Ubuhinde. Ndetse kandi igihugu cya Tanzania ni kimwe mu bihugu bigaragaza kumvikana gukomeye cyane hagati y'umuyobozi mukuru w'igihugu ndetse n'ingabo za gisirikare. Gusa ngo uyu mubano w'abasirikare ba Tanzania ndetse n'abakuru b'igihugu cya Tanzania ushingira kuri ibi bitwaro bigiye bitandukanye, dore yuko igihugu cya Tanzania ni kimwe mu bihugu bifite abasirikare benshi cyane kandi bafite intwaro zigezweho. Nimunyemerere duterere akajisho ku matelefone yacu turebere hamwe iki gitwaro giteye ubwoba. Iyi ni imwe mu modoka iteye ubwoba igihugu cya Tanzania cyaguze mu gihugu cy'Ubuhinde. Ibi ni bimwe mu bitwaro bikunda kwerekanwa ku buryo bukomeye cyane n'igihugu cya Tanzania, ndetse kandi bikanatanga ubutumwa bukomeye cyane ku wahirahira ashaka kugaba igitero kuri Tanzania. Ndetse kandi ibi ngibi bigashimangira yuko igihugu cya Tanzania gifite igisirikare gikomeye. Iki gitwaro muri kureba n'amaso yanyu ni kimwe mu gitwaro kigezweho cyaguzwe n'igihugu cya Tanzania mu gihugu cy'Ubuhinde. Nimunyemereye kandi turebere hamwe ikindi gitwaro. Iki ni igitwaro cy'ubwirinzi gitunzwe n'igihugu cya Tanzania. Iki gitwaro ni kimwe mu gitwaro gifite sisiteme yo gutahura amakuru ajyanye na kimwe mu gitwaro cyaba cyoherejwe mu gihugu cya Tanzania. Ikindi kandi iki gitwaro cy'ubwirinzi muri kureba n'amaso yanyu gitunzwe n'igisirikare cya Tanzania gifite ubushobozi bukomeye cyane bwo kohereza indi misile igomba kuyobya icyo gisasu cyoherejwe mu gihugu cya Tanzania. Ibi bimodoka by'intambara by'ubwirinzi bitunzwe n'igihugu cya Tanzania, amakuru avuga yuko igihugu cya Tanzania gitunze hagati y'imodoka 30 ndetse na 45 zose. Gusa izi modoka zigiye zitandukanye kubera ko zimwe muri zo baziguze mu gihugu cy'Ubuhinde, izindi bazigura mu gihugu cy'Uburusiya. Ibi ngibi bigashimangira ubukaka ndetse n'ubushongore bufitwe n'igisirikare cya Tanzania kuba bafite imwe mu ntwaro iteye ubwoba, imwe mu ntwaro y'ubwirinzi, ikindi kandi ifite ubushobozi bwo kurekura nayo misile iteye ubwoba. Iyo misile irokuwe n'iki gisasu cy'ubwirinzi akaba ari misile ifite ubushobozi bwo kuyobya icyo gitwaro cyoherejwe mu gihugu cya Tanzania. Ibi ngibi bigashimangira ubukaka ndetse n'ubushongore bufitwe n'igisirikare cya Tanzania. Iyi modoka y'intambara nayo itunzwe n'igihugu cya Tanzania ni kimwe mu kimodoka cy'intambara gitunzwe na bimwe mu bihugu bikomeye. Gusa kandi iki kimodoka cya burende kikoreye zimwe muri misile ziremereye, zimwe muri misile zambukiranya imipaka. Bivugwa yuko igihugu cya Tanzania gitunze ubu bwoko bw'ibi bifaru byikoreye misile buri hagati y'ijana ndetse n'150. Ibi ngibi bigashimangira ubukaka ndetse n'ubushongore bufitwe n'igisirikare cya Tanzania. Iki gitwaro kandi cyikoreye izi misile ni zimwe muri misile ngo zihuta ku buryo buteye ubwoba, dore yuko izi misile zikorewe n'iki gifaru cy'intambara ngo bigoranye cyane kuba mwazihagarika. Ikindi kandi izi misile ngo zigenda ku muvuduko uteye ubwoba, dore yuko ngo bishobora kugorana cyane kugira ngo hagire igitwaro gishobora kuba cyapfubya izi misile mu gihe baba bazigabye ku mwanzi. Izi misile ni zimwe muri misile zikunzwe n'ibihugu bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko ibikomeje kubaka ibijyanye n'igisirikare cyabo. Ibi bitwaro bikaba bitunzwe n'igihugu cya Tanzania. Ibi bitwaro bikaba bishimangira ubukaka ndetse n'ubushongore bufitwe n'igisirikare cya Tanzania. Izi modoka nazo murebesha amaso yanyu ni zimwe mu modoka zigezweho kandi za gisirikare, nazo zitunzwe n'igihugu cya Tanzania. Amakuru ashimangira yuko igisirikare cya Tanzania gitunze ubu bwoko bw'izi modoka burenze 300. Izi ni zimwe mu modoka zidatoborwa n'amasasu. Ikindi kandi izi ni imodoka zo ku mirongo y'urugamba ziba zigomba kwitabira ahakomeye cyane, ndetse kandi zikagendamo n'abayobozi. Ikindi kandi izi modoka zifite imwe mu mbunda iteye ubwoba. Izi modoka ni zimwe mu modoka zigomba kwitabira urugamba, akaba ari nayo mpamvu mudakunda kuzibona cyane, kubera ko izi modoka nta handi hantu ushobora kuzibona uretse ku mirongo y'urugamba. Reka twongere turebere hamwe izindi modoka zikorera zimwe muri misile ziteye ubwoba. Izi modoka muri kurebesha n'amaso yanyu ni zimwe mu modoka zigiye zitandukanye zitunzwe n'igisirikare cya Tanzania. Izi modoka zikoreye zimwe muri misile ziremereye ni zimwe mu modoka ngo zishyirwa ahantu runaka, ariko by'umwihariko zigashyirwa ahantu ku musozi, zarangiza zikarebeshwa mu cyerekezo runaka bitewe n'aho bashaka kohereza izi misile.
gisirikare. Izi modoka nazo ni zimwe mu modoka zigezweho cyane zitunzwe n'igihugu cya Tanzania bitewe na bumwe mu bukaka ndetse n'ubushongore bufitwe n'izi modoka, ariko by'umwihariko ibijyanye n'ibi bitwaro ziba zikoreye. Ni munyemerere dusoreze kuri iyi misile imwe gusa. Iyi misile itunzwe n'igihugu cya Tanzania ni imwe muri misile baguze mu gihugu cy'Ubuhinde, ndetse kandi iyi misile ikaba ari imwe muri misile zigezweho, misile zambukiranya imipaka. Gusa kandi igihugu cya Tanzania impamvu ngo cyahisemo kugura iyi misile ni ukugira ngo gikange bimwe mu bihugu by'Uburayi bikunda kubatunga ugutoki, ndetse kandi ibi ngibi bigashimangira yuko igihugu cya Tanzania nta gihugu icyo ari cyo cyose ku mugabane wa Afurika gishobora kuvogera ibijyanye n'ubusugire bwa Tanzania. Kubera ibi bitwaro bitunzwe n'igihugu cya Tanzania ni bimwe mu biha umutekano usesuye abanyagihugu ba Tanzania, ndetse kandi bikanashimangira yuko igihugu cya Tanzania gifite igisirikare gikomeye. Ibi ngibi ni bimwe ngo mu byo bamwe mu bayobozi ba Tanzania bakunda kuzira ku buryo bukomeye cyane, uku gukomeza kwibikaho bimwe mu bitwaro bigiye bitandukanye bigurwa n'igihugu cya Tanzania. Ni bimwe mu byo ibihugu by'Uburayi bidakunda kwishimira, ndetse kandi buri mwaka igihugu cya Tanzania kigura bimwe mu bitwaro bigezweho, ibitwaro bya gisirikare mu rwego rwo kubaka ku buryo bukomeye cyane ibijyanye n'ubudahangarwa, ndetse kandi no kwereka bimwe mu bihugu bishobora gutekereza gushotora igihugu cya Tanzania yuko bakigira umuyonga mu gihe baba bahagurukije ibi bitwaro. Reka nizere yuko wamaze gukora subscribe, wowe wamaze kugira amahitamo yawe uyu muyoboro wa Mba TV Rwanda. Dukomeje gukunda uburyo mukunda ibiganiro byacu, amakuru yacu, mwe mwese mudusigira ibitekerezo muri mu gihugu cy'u Rwanda, mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda muherereye ku migabane igiye itandukanye. Reka mabwire ni mukomeze mugubwe neza. Iyi ngiyi ni Mba TV Rwanda. Subscribe to this channel.